Mercedes-Benz E-Class 124 kuzov 1993 объемы 2.8 бағасы 250 мың сом. Honda Accord 2003 оң руль, объемы 2.4, бағасы 6,5 мың доллар. Daha bir Honda Accord. Свежий перегон 2006, объемы 2.4, бағасы 7,5 мың доллар. Mercedes-Benz C-Class 1998, объемы 1.8, бағасы 240 мың сом. Mercedes-Benz объемы 2.8, E-Class 210 kuzov 1999, бағасы 380 мың сом. Audi A4 2003, объемы 1.8, коробка механика, бағасы 400 мың сом. Mercedes-Benz E-Class 124 kuzov 1994, объемы 2.8, коробка автомат, расход 10-12 литр жүзіне, 12-13, бағасы 300 мың сом. Citroen C4 2007, объемы 1.6, коробка автомат, бағасы 340 мың сом. Hyundai Solaris 2013, объемы 1.6, бағасы 7 мың доллар. Honda Accord 2004, объемы 2, бағасы 6,5 мың доллар. Коробкасы 2 жағынан тең белгілеп қойып тұр. Сол руль. Mercedes-Benz C-Class 2001, объемы 2, коробка автомат, оң руль, бағасы 230 мың сом. Mercedes-Benz 210 kuzov, комплектация Avantgarde E-Class, оң руль, 2001, объемы 2.2, коробка автомат, бағасы 240 мың сом. Toyota Camry 30 kuzov 2004, объемы 2.4, коробка автомат, бағасы 9600 доллар. Honda Accord 2003, объемы 2, бағасы 5,5 мың доллар. Коробка механика. Volkswagen Touareg 2003, объемы 3.2, коробка автомат, бағасы 6,5 мың доллар. Honda Accord 2002, объемы 1.8, бағасы 260 мың сом.
Honda CR-V 2 2002, объемы 2, бағасы $8.000. Toyota Corolla 2006, объемы 1.6, бағасы $6.500. Срочно деп жазылып тұрады. Коробка автомат. Mercedes-Benz C-класс 1999, объемы 2.4, коробка автомат, бағасы $300.000 сом. Honda Civic 2004, объемы 1.4, коробка механика, сол руль, бағасы $320.000 сом. Nissan Primera 2002, объемы 1.8, коробка механика, бағасы $150.000 сом. Volkswagen Golf 4 2002, объемы 2, коробка автомат, бағасы $240.000 сом. Opel Astra, кузов универсал. Шығарылған жылы 2001, объемы 1.6, бағасы $200.000 сом. Opel Vectra 1993, объемы 1.8, коробка механика, бағасы $100.000 сом. Volkswagen Venta 1993, объемы 1.8, бағасы $85.000 сом. Volkswagen Golf 3 1995, объемы 1.6, бағасы $120.000 сом, коробка механика. Mercedes-Benz 210 кузов 1999, объемы 2.4, коробка автомат, бағасы $4.000. Ford Focus, кузов универсал 2003, газ бензин, объемы 1.6, бағасы $230.000 сом. Opel Vectra 1992, объемы 1.8, бағасы $90.000 сом. Mercedes-Benz дизель 1991, объемы 3, бағасы $190.000 сом. Volkswagen Golf 3 1993, объемы 1.6, коробка механика, бағасы $110.000 сом. Volkswagen Passat, кузов универсал 1992, объемы 1.8, мотор монопрыск, бағасы $135.000 сом. Toyota Avensis, кузов универсал 2001, объемы 1.8, срочно деп қойып тұр, коробка механика, бағасы $270.000 сом. Subaru Legacy 2004, кузов универсал,
Срочно деп жазып қойыптыр. Объемы 2, бағасы 250 000 сом. Sanyang Rexton 2002, объемы 2.9 турбо, бағасы 7000 доллар. Toyota Avalon 1999, объемы 3, бағасы 320 000 сом. Коробка автомат.